So pite tuna heken pasal khat thusim kan seji chitu som khat boba hong ki pana iti krul pati hong hi do ham hi chi thusim he Rahul thusim hi e hi chi thusim hi nangai zo ting le nangin zong gelin na te I macha hi moding aum poi a hi le pantaute Rahul thusim bihara khusung niaw cha khana ko na hi apa cha low ball mi mai gen thei ta in sunga hin chom jing anu hin to dinia cha tong ji in sumle pai ho hol ji e in sunga chapa thum uma Rahul chalin pen Rahul kum som le kum ni a hi a cho apa cha ni kha lowa ki panin na hunglungin a hi le ni tha bu ni pe no wa hin lung chang nat na in a hin pha in ala ko sunga yo azen na ding umlo apa na be san tai ala he chi jo chon Rahul nun aka pu min a hin sei tai boy tua hi in sunga ka kinep pi nang bo na hi tai Rahul zong sa mi thlia ponin amalung sungin zong pu nat na len ta ani je amanan mu ko min na sejin heno kale kasim hingang ka tingna ka to di atitai anun phatan a helin a he poi boy male kha chu kisim thim thimo ti tilampang hi jong laken insum chom na nge ati pe e a hin Rahul na henai anu hol sa yenga insum ki mang cha thelo jing Rahul na za cho Delhi na to na ki muji e a hi le amana pu ko ma chan zanga bat din alan train na ki manin Delhi la mazon tai anu cho kama ale Rahul lunglin te na sejin eno kaung ki lewa de he ati pe e chule kaung pha le nagan the ne zo se chai do eng ka ting ka hung de ati pe e Delhi lu na chan Rahul na gelin to hi ipi ka bol letam sum la ki chai ta zana hi phana station a agi ngai ta jingka hung hil agil kela a hele aman som khat le bo ni amana gela cha hi chi som khat jong hin chai leng chuti le ipi ka ti ding a hele som khat na hi ni pi ham khat de ki bol le hi ti chen Rahul chen station la cha ven na hi le mi tam tain cha do na mutai amana gela chu hi chen cha ki zu le chi le in te ale avela chu zu khat ko ma chun adong tai heo chai tin om ji ham cha zu pa chun anui pumin a hen don bodin kate chotu cha om ji ne ki chu bot ham chi hi ki chip na hello Rahulin sejin heo akho ji a ka ki chu bot a hi e ale hi chini ten Rahulin som khana chini du cha pati a ki cho in ale bel thop de du khat amu in hi cha chen cha om tai ale cha om sat pen na hi in a khut na ki su kha e cha la cha chi jong jaw kit a hi wa nga lung thadi lo athum leinan phata na hin om do e aman che nga manin dispo khon a chon hiti chun cha zu ding in akipat do e chai garam chai ti na samin platform la chana wa le e ni khani na cha cha kila in cheng khat api e Rahul ju krul khat mu bangin akigele akipa be se na ki chom lewi Rahul se na ki pati len gen theina tam ta tho e kharvele cha phu let sa kharvele tui umlo kharvele wang ni thuma som ni som thum hobo amuji e zan ting le stationa a hi lo le pa ngin agi ji e ni khar Rahul go zu ji in akot de in alung kham hle e athil bol khil danin akigele amana in lang phone in anu na sei ito na ba nam boy Rahul chun akap lo bangin asejin kaphanai hano analung kham hi be in a hin phone a koi zo pha in amit ti hong po ni hi chi jana chama le man ki tep na nei I tabang din mun hi zong la ka zo chana ka panding kalol hin go te ding ati tai hi ti chun all in Rahul cho min hin hapan panta ve kate pasal chapang chazu pa honge mi hon hi ti chun sei panta ve Rahul chun mi nui sevin cha pe ji e teng chile ka ki pa esar ati ji na hi mi hon a pau dan cha de thei le ve ani la thum jovin office a ho chun Rahul ko min sei tai now nangin ni se le office in cha hom ji in ke hon sum na pena wingi ati pe e hi chi Rahul linga chance hoita ale tua Rahul ni khana alo do he zani za thum aling tai aman room niaw cha khat bahara ina kila in chule thela khat nong kila e ni khat he officer lin ta khat a driver pa cho ako ma cha cho dingin ahunge driver pa na sei sapan sei le nang cho om cha tu ya ti e nakimu pi no me ale Rahul cha lung khamin kian sapa ko mai pi ka sei dham a hin kingam sa tai na chi tai sapa na dongin ale naw hoya ko na hi ham Rahulin abon chan I macha in chep ne lovin sei pi e ale sapa chun Rahul lunglit dan cho de le e amana sei cho ken company khat ka sinin nangin ka company ana tong ho dinga chana gun pi theidem
Rahul cha king zinge mi zani adinga ni khana cha ni ve pi ding hi chi chu mo thu hi lo ale tua hi Rahulin cha tam ta awom ngai ta ale aman pasal ni na tong linga koi chule belin ta kha jong acho hiti chun all in company li lenga tabangin order hin bol ta ve Rahulin wang tu na ki he thim tai ama chaju mai hilo business ne cha bol mi zo hi tai ale man signboard ki simin Rahul tea service asuntai kumni zovin Rahulin dukan yaw cha khat ahonge ama ko ma chami so min na atongove aman cha keu se hello ne the yang azu pantai ale ni khat he idea khat hen gel do chu cha hi pekenin ki sim hen lang ki zu le ale man research abolin ahila he dola chu inadinga quality hoita cha hol ahin he do e hiti chan Rahulin misin yaw cha khat achon Rahul specialty minin pekenin azu pantai ti chun Rahul cha packet cho mi hon hen de ka vin ahile company za chomchoma ki panin order tamta pi ahin mu be e ke hon lakhana packet sang som nga ka de zuwe hi chi thu za phanin Rahulin akola za cha ta san poi ahile Rahul chen gang chelen factory neu cha khat agunge mi som nga atong dingin akoi ale tua Rahulin lakhana amu za cho laknga lakgup apatai ale Rahul business achi hoilai ta chun anua hungdam moi Dr. Pana Sejin operation bol ngai ding lakthum holu ninte Rahulin hi chipena chun sung atam nei pon asum nei zo se business a mancha ale Rahul chun amisin ho che them khat azo in anu zen nan amangi hiti chun anu hungdam do azobin ama sa penin anu chu Delhi in akowe ale anu na factory chamu phanin amit litui hongpo ne amana Sejin boy atabi ana bol hoi monge ale Rahul kum somni lakum segi lingta chulea company min cho Rahul Tea Corporation Salana Tower krol somni la krol nga man ahi aman factory thum anayin chule miza thumin na tongi Rahul cha cho out country in jong achi le azime chule online business jong bolin tunin krol pati ahitai ahiwa nga tu azong masanga bang cho hijing na lai ale akum ki na chon Rahul khusunga chi na hile khusung mi ho chon Rahul chana ta san ta pove chu hi chipa he ham kum som la kum nga masanga zanga bading ala a Delhi a chi pa cho hiti chon Rahul en khusunga school khat hon se e amana sei cho ken ka dei pu hi chilai khusunga chapang ho le khasim lawa dim Rahul en sei ben ke lo lin na hi thu khat ji bo hi ke ai ti alung hla ding kana nop lo ji a hi iza ka hi thelo pet zinga zong kakinyap na katasan na kanatu det zinge tunia jong Rahul factory achi ting le ama sa penin cha awom ji aman sei hi chi cha hen hoya ko na kong ki pad do e gel do sa e Rahul thusima ko na e hon hi do the cho akhat na to hi I macha anewa umpoi Rahul som khana ki pad hong ki pan ani na mi to phate cha ki ho theya Rahul chan aphat ni nui sevin cha apezi athum na again thei pet zinga jong lung thla na nei lo Rahul cho option I macha nei ta lo nungin jong alung alhadi poi alina ato na athil bol chalung lut te na bole hi chi a cha Rahul cha chamin adei di se ne anga na lunglen ta aken chule Rahul cha azu bovin akinga poi so pite Rahul thusima ko na mu do thei cha hile mihim hin ito e bol zo se a lunglut na le tom ngai na ne nga ji lunglen kengin chutile I macha na bol moding a umpoi Rahul in tunia jong ase cha hile ken tunin chabo ka zo poi mi jong ka ki pasa e ati min ka cha do na hong nui tiang le kalol hin na ka ki mu do ji e ati ahile cha na don tiang le Rahul thusimi hin gel do ji in gelti khusunga chapang mi gen thei khanin som khana hong ki pana krolpati ahi do theile achuti le nangin jong na tup ho na mol so the ahi cho tom panangai je chule thupi pen cho nangle nang ki ta sanin kitchen jing bi cho lol hin na ho he thil ne cha ko na ahinom ji e Rahul adinga amasa pen cho cha khon khana ki panin ahong ki pane ahi le ni dang pha dang le na ngai ki taw hi ti bon cha vin dam sel chi uti